abafana barimo hano ntago bakwira muri stade ka Kigali Pere, ntago bakwiramo. Ntabwo abuze ibihumbi 10 birimo hano. Birarenga. So 45 ntekereza ko tuzayuzuza ari umupira w'amaguru, ariko uko bihagaze ubu ngubu induru y'abafana abanyanigeriya baraza kuyumva. So n'umukino mwiza na ambiance, kandi murazirikana ko n'umukino waye mu mibyizi ku isaha y'isa 9 ku munsi wa konje. Ubu abasifuzi bagiye kuyobora uyu mukino bakomoka mu gihugu cya Maroc. Utrero ni bande akaba yitwa Karim Sabri, araza kuba hagati mu kibuga. Umusifuzi wa mbere w'igitambaro yitwa Mustafa Akarkad, umusifuzi wa kabiri w'igitambaro yitwa Hamza Nasiri, hanyuma umusifuzi wa kane yitwa Hamza El Farik. Komiseri w'umukino akomoka mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania yitwa Halid Abdallah Mohamed, hanyuma rifari ya Cesare rushinzwe kuba bagenzura akontorora uko bitwara yitwa Evariste Menkuwande, akakomoka mu gihugu cya Cameroon. Reka turebe aya akaba rero ari uko nguko gahunda azemeza birumvikana neza. Umupira arenga kurengurwa n'uyu musore Ola Aina, akaba umusore w'ikipe ya Nottingham Forest niwe akina mu Bwongereza. Ola Aina, Temitayo Olufisayo Olalua Aina, agarana neza cyane kwa Claude, niyo mugabo gatiritiri mu ruhande rw'ubumoso, arazamuka ashyira umupira kwa Gilbert Mugisha. Abasore bose b'ikipe ya APR Football Club, Claude niyo mugabo, kona ya Mavubi kabisa, niyo mugabo Claude azamura umupira neza cyane kabisa. Uyu muvandimwe bita Ndidi Onyinye Wilfred, umupira ushyira hanze. Umuzamu Stanley Bobo Mabali, umuzamu w'imyaka 28. Umuzamu ukina muri Africa y'Epfo nk'uko twababwiye muri Chipa United, umuzamu muremure cyane ko afite 196 ibiro 82, urumva ko ari umusore ushyitse kweri. Pira hano kurengurwa n'umuvandimwe witwa Ola Aina. Rengura umupira neza cyane, yagomba pasi ariko Manzi Thierry arahago ku mpira ukuramo. Ademola Lukman, pira aracyafite Ademola, aragapasi kwa Victor Boniface, umusore w'ikipe ya Leverkusen, tenga abantu neza cyane. Samuel Chukwueze, umusore w'ikipe ya Milanse, shyira agapira hirya gatoya cyane, barakina neza cyane. Umuvandimwe aragatanga basi Kevin, pira hagati mu kibuga Victor Boniface, asize umupira kwa Kevin basi. Umusore w'ikipe ya Fulham mu gihugu cy'Ubwongereza ari gutegura match ya Liverpool, sibyo? Fulham ifite Liverpool muri weekend. Liverpool muri weekend. Uriya musore Calvin Bassey ari gutegura match ya Liverpool. Ahita yambuka. Ubundi aba bakinnyi ubundi abagenda bakina mu bihugu bigiye bitandukanye. Nottingham Forest, Atalanta, AC Milan. Abagenda bahuza ibihugu. Wari gahunda y'uko bagomba gusanga indege Lagos ikahita ibajyana. Aba Bassey ugashyiramo abayiwobi bakinana muri Fulham, ugashyiramo bano ba Oina za Nottingham na zaye hose bose, hanyuma abakina mu Budage gutyo bana Victor Boniface bandi abantu ngo nuko yisanga kuri aeroport rwose amajet apana ibintu byo kuvuga ngo kujya muri za zindi za rubanda bose bajya jet bazisangayo bajya gutegura match bafite muri weekend za champion mu equipe ya. Ariko nabonye ukuntu basohoka n'abasore, my dear friend. Bashondana na Ola Aina, ati ndabona bari bashondana ateme muri gatoya cyane, ajya kwitara rero muri Kevin Rooney. Attention arayizamuro ishoti birakomeye Amavubi imbere y'izamu, arawuzamura Rooney. Attention gonga n'umutwe n'ibirarangira, birwa kwa Claude niyo mugabo gatiritiri. Ujyanye y'umupira cyangwa banaza cyane. Tidro haguruka, pasa Amavubi. Baratabara Amavubi, arasa uburyo bwari bwabaswe kabisa. Umupira abakinnyi bose bari imbere y'izamu, ajya kuwuhindura awugarura inyuma. Batari nakwambia umutoza aravuze ati nzabereka ibyo nabigishije. Ikipe iratoje Michel Zami, ikipe ifite mwarimu w'umutoza mbabara kabisa. Amaze kurengaho 3-4 iruzuye, ni half time. It is
kabisa nuko igice cya mbere cy'umukino kirangiye hano kuri stade amahoro i Remera. Ubusa ku busa hagati y'Amavubi y'u Rwanda na Super Eagles ba Nigeria. Akaba ari uko bigenze rero, akaba ari uko bigenze muri iyi mikino y'amashyushyu y'igikombe cy'Afurika. Igikombe cy'Afurika kizaba mu mwaka utaha kikabera muri Maroc, kizatangira tariki 21 z'ukwa 12 muri 2025, gisozwa muri ku itariki 18 z'ukwa mbere muri 2026. Maroc nizacyakira ibihugu 24 nibyo bizazikina, nibyo bizakina igikombe cy'Afurika. Ibikombe ibi bihugu byibuze bibiri nibyo bigomba kuzamuka muri buri tsinda. Akaruka rero bimeze ko ari uko bagiye kuruka bimeze mu mukino w'umunsi wa kabiri muri iri tsinda rya kane. Claude kabisa Piro Rengaria, Kevin Bassino ugomba kurengura. Attention awurekera uyu muvandimwe ambaye nimero 13 Onyemeyatsi. Surprise nababwiraga kabisa. umukuru w'igihugu perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba amaze kugera muri stade Amahoro. Kabisa akaba abaza minisita ati bimeze bite, ati biracyari ubusa ku busa. Abantu baramubonye mu birahure hariya yicaye mu ntebe z'icyubahiro, bamubonera kuri screen, aravuga bati turamubonye. Abanyamupira mutangire mwigire icyizere ko umukuru w'igihugu atangiye kubigarukamo. Cyane kabisa. Yari aravuga ati nzagaruka ngarutse. Mwizere ko n'indi mikino ashobora kuzayireba cyane. Tumwishimira cyane nk'abanyarwanda, mu amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane kabisa. Attention barizamukiye abasore b'ikipe y'igihugu ya Nigeria, ashyira umupira ruguru gatagara umupira hagati mu kibuga. Attention Wilfried Onyinye imbere zamu ry'u Rwanda arakazamura byigono, ariko umuzamu ntwari Fiacre bafata neza, ariko agiye kutanga aravuga ati mwemuretse gatoya. Victor Osimhen kumufata ntabwo yabyoroshye. Ni umusore arihuta, akinisha umutwe cyane, akina mu buryo bukomeye. Kumufata kabisa umuntu bita Mutsinzi Ange Jimmy ndetse na Manzi Thierry bafite akazi katoroshye cyane. Otansi imbere izo bikomeye ko na Fiacre ukuramo Nigeria bakina neza cyane. Onye ku mupira kwa Adzayi, akaruko yemeze iminota 45 y'umukino usanzwe irenzeho 5. Baratabara abasore Amavubi. Umukino kaburangiye, umukino ibirori bya ruhago bya biri dute